Dulu kerja song ke kiri duk syuting. Kasih ini tuh cesong lah, ini tuh cesong tung lah. Nili kita nili pram bisen tik anak nili je do tik cesong jilang nili tuh ke. Kasih ke cesong tuh han nang apa bob tuh lo betul. Kalau bengong rat mah dia kalau dah nih tuh hajar jam lu sih tuh top ta aci dola ai ini dola. Betul lo nili nanti. Tuh कैसे अंदर dia dia sta. Terima kasih media authority teman-teman. Ada yang kami kira pajar dan ini teman. Nah coba penonton. Kenapa dia ikut? Dan ini kami rapat 10 menit lang ini rapat. Pakai hai dan sing temu sendiri elected as a president dan nomor untuk Bidisar lo, कैसे Bidisar lo dan alami कैसे ex general secretary kayak among si Lin dan ini dan so press meet lo, so kan kayak mai lo Lin dan kita nanti pun kayak di sikap kayak apa lo, ya langsung कैसे kayak si constitution dollar si intir era constitution dollar dan also constitution of preamble long si tok lord si batai si media long kami handphone long si preamble long tok dok ini kami tuhan apa di ponik ini langsung media kau kan langsung ambil bangkai concurrently Students Association a constitution lah sila so constitution man kanyo dong mo ani si apor kene kadawe kadirat pan si kana video sana kene propagation ba campaign sana ini dong kabangke rata pan pachini sama so constitution kala kene ada constitution si laga frame long to lordo The Karbi Students Association KSA, formed in 1959, aims at creating socio-cultural, economic and political awareness among the Karbi students in particular and the Karbi people in general, and lead the struggle for the Karbi nationalism based on the spirit of democracy, equality and freedom. The KSA firmly upholds Marxism as a science and guide to militant student activism and students for creative assimilation of its movemental orientation. Padahal second paragraph long si top pamido. Dia kese ke Marxism means Karl Marx dulu. Philosopher do alang ke communist theory pada develop communist theory leftist aiban so thought communist thought lakan communist philosophy ke panceng bang laso atot talaga kachisong ya si hektan bagai kita bolte lagi kachisong ano rat kapag piho barat akan kabyak tips press people an kantor kon sila si Marxism so atot si as a science school son green konoda dan so as Marxism atot si guiding principle ason and kono itu makese kecengkan non-ping yang tak sila lo apa muhat ku siapa nak kehatan kami nanti tu kada waiting no ini pun je alang ni kan dampak si unconstitutional mate illegal activities incident doko okay led by long kerinci alang ni sendiri pun alang ni risang ko bang itu ini kudang ko bang ke alang ni tuhan ni personal enmity away personal ketelang state away ang issues away sita may tumi bang ke laso activities alang tum unprecedented na ini asurit lo je alang ni tum dampak si alang ni ham keter ke habdam in presence of his family member keter ke hab dolo danang dolo
Until that.